Kalau nak post video konten dekat TikTok ni, nak setting macam mana supaya kita dapatkan kualiti yang terbaik? Satu hari satu info pasal kamera. Okey, yang ni saya share berdasarkan apa yang saya belajar daripada orang juga, dan saya dah try. Boleh tengok konten-konten saya kalau yang guna kamera ni. Rasanya okey, clear, tak ada masalah, tak ada yang pecah ke apa. Antara setting yang saya biasa guna, yang saya dengar orang bagi tahu juga. Yang pertama, bila kita shoot, seboleh-bolehnya shoot dengan 4K. Shoot resolution 4K, 30 fps pun cukup dah. Tapi bila kita edit tu, render kepada 1080p 30 fps. Jadi bila video yang resolution 4K kita packkan dalam sequence ataupun timeline yang 1080p, dia akan pack dengan banyak pixel dari situ. Jadi bila kita upload kat TikTok, walaupun TikTok compress kita punya video tu lagi, tapi kualiti dia masih kita boleh dapat video yang sharp sebab asal dia kita shoot 4K. Shoot 4K, render 1080p 30 fps pun dah cukup. Andai kata kita punya device, telefon ataupun kamera tak boleh nak shoot 4K ataupun memori besar ke apa, shoot je 1080p, render 1080p pun tak ada masalah. Yang kedua, masa kita nak post tu, pastikan kita on high quality upload. Barulah dia upload video kita tu dengan kualiti yang setinggi yang boleh. Lepas tu yang ketiga, ada juga orang kata bila nak upload video tu better guna wifi, connection lebih stabil, mungkin line pun lebih laju, barulah dia upload, proses upload video tu lebih laju, kurang compression dan sebagainya. Saya pun tak pasti sejauh mana kebenaran dia. Dan satu lagi, ada juga orang kata macam mitos gitu, upload video menggunakan iPhone, video akan jadi lebih jelas, tak pecah berbanding kita gunakan Android. Ke korang rasa kena? Betul ke upload guna iPhone better daripada upload guna Android? Cuba komen sikit.